si ovdje za pola sata. Sad ću ja da zovem mog taksistu. Stani. Noćni taksi. Sad ću ja zvati taksi. Ti si ovdje za pola sata. Može? Za pola sata si tu. Ajde, javi se Pajone. Alo. Dobro večer, gospodine, kako ste? Dobro večer, dobro, kako ti? Ovdje je Bojan, onaj youtuber kockar. Dobro. Pa me zanima, ili radite? Da, radim. Na Futoškoj? Da, na Futoškoj sam, da. Dobro. Koliko bi izašli sa Telepa do Futoga? Od Telepa? Da. Pa znate ono, tamo Futok kod onog groblja. Telep, gdje si na Telepu? Nisam na Telepu, nego na Podbari. Na Podbari, izvinite. Ja 100 dinara, čovječe, pa nismo u Beogradu. Dobro, nema veze, znam, razumijem. Da, Podbarac, centar. Da, jebik. Ajde, vidjet ćemo. Javljam nam uskoro. Hvala vam puno. Doviđenja. 1100 dinara. Mislim, nema veze, ali znaš, ono slomilo ga malo. A čemu te reakcije? Ne znam. Ljudi, ajmo 10.000 suba i dolazi... Kako se zoveš? Vana. A ja moram sređivati sobu, znaš koji haos u sobi? Ljudi, znate koji haos u sobi? Zovem se Vana. Vana? Vana, da. Nije loše ime. Prezime? Dražić. Dražić. Da. Ubica.